amakuru mbazaniye rero ni ku bijyanye na grace period, ni ukuvuga ngo ni itangazo rimaze gutangwa rivuga ku bijyanye na grace period ku bantu batakoze KYC muri cya gihe cya grace period cy'amezi 6 baguha ukaba wamaze gukora KYC na migration. Rero batangaje ko bizarangira ku itariki 30 z'ukwa 11 Novemba, ukaba bose bamaze gusoza ibi bintu. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ko hari uburyo bubiri bugomba gukorwa kugira ngo iki kibazo uze kukivamo. Ni ukuvuga ngo ni ugukora KYC application byibura mu mezi 3 ya grace period, amezi 3 ya mbere. Bisobanuye ko deadline, ni ukuvuga ngo itariki ya nyuma bigomba kuba ari itariki 30 z'ukwa 11 2024. Ikindi cya kabiri ni ugukora mainnet checklist, kuba wamaze kumigratinga cyangwa se kwimura za coin zawe wazijyanye muri wallet. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo bigomba kuba byarakozwe mu mezi 6 ya grace period. Bisobanuye ko deadline yo kuba wamaze kwimura coin zawe zijyana muri wallet ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Bisobanuye ngo iki? Kuva ku itariki 31 z'ukwa 12 umuntu uzaba utarakoze migration, urumva azaba ari ikibazo gikomeye. Ahangaha rero ni step ebyiri ugomba kubahiriza kugira ngo wirinde iki kibazo. Ni ugutanga KYC, initial KYC application byibuze mu mezi 3 abanza mu gihe cya grace period baguhaye amezi 6. Noneho mu gihe bakwifurifayinze ukagomba no gukora migration cyangwa se complete the mainnet checklist to migrate to the mainnet within 6 months. Ugomba kuba wamaze kwimura za coin zawe ukazimura uzijyana muri wallet byibura mu gihe cy'amezi 6. Bisobanuye ngo iki? Nayo deadline, itariki ya nyuma ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Bakomeza bavuga ngo everyone who has not migrated to the mainnet yet will have individual grace period time. Umuntu uzaba utarabikoze rero azagira grace period nanone iri individual ku giti cye counting. Igihe kizakomeza kubara kugeza igihe ya pending action cyangwa se ya minsi iri kubara yahagaze. Noneho ku bantu iriya minsi idakora, hari abantu bafite grace period ariko ugasanga iriya minsi baguhaye ntabwo ari kubara. Bikaba byarakozwe na system. Abantu rero bagomba nabo gukurikiza step zashyizweho, kuba batemerewe kuba bapurayinga KYC nabo uvuga ngo bakaba bari muri ibyo bita tentative status, nabo icyo kibazo kirabareba. Ubwo rero bakomeza bavuga ibintu byinshi, gusa nubwo hari pending action ziri muri process, navuga ko ziri mu buryo nk'abantu bagiye bakora ama KYC akanga, bagomba gukomeza bakasubmitinga, bagakora liveness check, bakagenda bakosora amwe mu makuru bagiye batanga berekeyeho. Bisobanuye nko kuri KYC ugasanga washyizemo nk'izina, ugasanga izina washyizemo ntirihwanye n'iri ku ndangamuntu, cyangwa se ugasanga wifashe ifoto nabi, cyangwa se ugasanga wifashe video nabi. Ibi rero barakomeza bavuga ko ugomba nabyo kubikosora mu gihe baguhaye liveness check cyangwa se baguhaye uburyo bwo gukosora amakuru akwerekeyeho. Ni ukuvuga ngo rero abangaba nabo countdown ishobora nabo kuzongera igasubirwamo. Bakomeza bavuga ibintu byinshi, gusa icy'ingenzi twabonyemo ni uko amatariki ntarengwa ni itariki 30 z'ukwezi kwa 11 kuba mwakoze KYC faze ya mbere. No kuvuga ngo ni ugutanga KYC faze ya mbere, noneho ku itariki 31 z'ukwa 12 mukaba mwatanze cyangwa se mukaba mwimuye coin zanyu mwazishyize muri
wallet. Ubwo rero ibi rero ni ibintu bigiye ni itangazo ritanzwe, ubwo bisobanuye ko muze gukurikiza abantu mutarakora KYC phase 1 mukagerageza mukayikora mukaza mucekinga kuri Pi browser yanyu cyangwa se mukapudetinga Pi browser yanyu mukaza mucekinga kuri KYC ko bayibahaye. N'abandi bayikoze bagakora phase 1 mugomba kuzamucekinga ko iriya step ya 9 nayo yabaye verified ku buryo wa migratinga izi coin zawe zikaba zagera muri wallet mu rwego rwo kwirinda ko amatariki yagufata. Rero ku bantu mufite ibibazo kuri ibyo bintu bijyanye na KYC cyangwa se bijyanye na grace period, ngira ngo murasobanukiwe. Rero mukuri subscribe, sharing n'abandi video nk'iyi utaha nabwo tukaba kandi mukuru mukomeze mugubwe neza.